The Tripura Motha Party strongly condemned a statement made by a YouTube channel in the state which claimed that the Bru, Chakma and Tripura communities are not sons of the soil, but are immigrants who have arrived from Bangladesh and settled in Tripura. This condemnation was voiced by Tripura Motha MDC Debojit Tripura, Tripura Motha State Member Harindra Riang and Dhananjay Tripura. In a heated situation on Thursday, a statewide 24-hour strike has been observed in Tripura over the serious issue on Bangladeshi immigrants. Meanwhile, while going for the coverage of the protest, one of the YouTube channel claimed that the crores and crores of Hindu, Bengali people, Muslim people, Chakma and even Bru and Tripura communities has come from Bangladesh and they are not sons of the soil, but are immigrants who have arrived from Bangladesh and settled in Tripura. There was stir across the state after such statement circulates in many Facebook pages and WhatsApp groups. Now watch this video clip what this YouTube channel anchor has said. Bangladesh ni raida saya borok rok Tripura hastewo phaiye phainani bagai. Dai taboke asubai si thagliya lakh si taboke thagliya crore si sagoi siwo Tripura hastewo Bangladesh ni borok rok phainani tama tama Hindu one Hindi, tama Tripura Hindi, tama Chakma Hindi, tama Tripura Hindi. Jotono Tripura hastewo mokol kayino hapaika salva formani nuksaluya raida saya play Tripura hastewo hapayu dokumen sama India ni borok ni tong phaibeka. Furthermore, in another video clip, this YouTube channel said not only Tripura community are targeting and entering in Tripura daily, but the Bru and Chakma people are also entering the state illegally. They are making fake documents and becoming the citizens of India. This sudden statement made by this particular YouTube channel has created a stir in the state, bringing condemnation from various organizations, parties and communities. How the Tripura or Tripura community is considered a Bangladeshi? Tripura community people, including all the public, are asking proof and clarification from this YouTube channel. Based on this incident, Tripura Motha State Member Dhananjay Tripura was instead threatened to lodge a defamation case against him when he asked for clarification to this YouTube channel. Video nuwinai belai kha khamjak and dukho nanglaijak bini bagai sing joto hagra sakra rok sing je leaders of sing joto milioi kaisa sing je Riang and Tripura bisis kore sing tiniyo jago kaisa sikon sa press meet ma khlaika je tini sing je nugmani nang ko abo belai bukha khamjangnai ba dukho nangjangnai ko tangri hinmale tini jeng kaisa pura full video bo nainekha eba shortage video bo sung naikha jeo jago kahma ke sajak tongo je Bru Chakma Tripura je o hawo o hani borogya Bangladeshi ni borok o hawo phaiye borok subungi tongpaikha honi je samane abuno nuginai jeng bukha dukho nangnai jeng kandem khaine jeng kaisa o jagao ma asugo jeng nukha thangnai ko salo chini Tripura rajyoni chief minister Manik Saha bo sak se Bangladeshi angoi se tini hojagri program se bo tini oko Riang rok Bangladeshi hoi sai thangka bini pore bote bo tini bo te haino hai te waisa sajaka Bru Chakma Tripura hnoi nai ki turuk ke kaisa chini je Tripura sarongno ki bumuti target khai jagi tong Tripura rajyo bo position bo jaga o thangna nai tong bo condition o thangna nai tong abo se sung sina musugo haise tini kaisa news channel bai kaisa community ni sakao ereng kok silcha jago lasimung phunuk jago opoman phunuk jago abo chini bagai belai mane chikon kok ya kotor kok khaise ang ektu pore abo o dangur tv ni unar bai bo kok saka je o clips bumotoi ulta o Jacob domogrui se kok sawo ang bono saka je kaisa news nung mana abo tam bagai apike khwaikane ang sungma se bo sawo je
जुति दांगो टीवी नि एगेन्स्ट जुति कक साका अंके डिफॉर्मेशन केस रुना हिनि साव नंग कोई जना त्रिपुरा कम्युनिटी कोई जना रियांग नले नंग जेल दाय मानाय बा डिफॉर्मेशन केस रुबय दांगो टीवी नि बुसुक तुबु क्षमता अंखा जे कायसे कम्युनिटी न नंग याक्सि सुरसाय कक सानानि साबो नना आसे पावर रबा साबो आसे क्षमता रबा आबुनि जवाब रुना नांनाय हायसे नंग कायसा पेस सुइ रुनाय जे आबो दांगो टीवी नि एआई सनामै बाक्सा बाक्सा बरक भिडियो खायनाय रुमाबाय आबो एपोलॉजी अंगिया हायसे नंग ओपेनली जुति निनि बुल हंगांगाय नंग ओपेनली आबो निनि बुल गसिना नांगो नंग बुल गसिना सखां कायसा कम्युनिटी नो अपमान रइ दे नंग बुल गसिनाय आबो दे निनि सिखा आबो दे निनि न्यूज चैनल नि सामुं आबो तो निनि सामुं याबले नंग साक सांग सा तिप्रसानि बागै से दांगो टीवी नि तिप्रसानि बागै हंगाके नंग भाइके दिनि आबाय भिडियो सामै मानबा जों फुल भिडियो बो नायनायखा जों बार नायखा फुल भिडियो नाय माने परेसे ओडिसी जानो जों तिनि लाना नांगौ हायसे जों तिनि जतन पाल बाक्साके हायाके तो जों लागला खामो जों तिनि आमहाय स्टेप लानाबो नांगला खामो जुति दांगुर टीवी जुति बनिजुनो सागनो जुति तिप्रसानि वानसं नाकाय जों तो ओ हानि इंडियन ओ तिप्रा हानि बुसा जों ओ तिप्रानि सिटिजेन हनै जों तो प्रूफ रइनो दंगो नों दांगो टीवी की बांग्लादेशी दालाल दे दालालिया आबो नों प्रूफ रदि हायसे नों प्रूफ रुना नांनाय आबोनि जवाब नों रुना नांनाय बुसक रां मोनखाबा नों तिप्रा सारना आसे तिनि नों डिवाइडेड रूल पॉलिसीस नामै दं बुसक रांबाय नों सागना फालखाबा बुसक रांबाय नों तिनि तिप्रा सारना आसे अपमान खालामनाय दंबा साबो अधिकार रुनो साबो राइट रुबा तिप्रा सारना आबायके सानानै आबो नुनो तो केबो रियानाबले नोंबो तो कायसा कम्युनिटी नि कायसा फदानि नोंबो कायसा तिप्रा सानो नोंबो खबजागाय दंनाबले के नों खरकसा तिप्रा सातो नों बाहायके तिप्रा साबाय तिप्रा सानो हट नङा नायबा आबो दिनि न्यूज चैनल नि सामु आबो दिनि दायित्व आबो दिनि कर्तव्य आबो दिनि तिप्रा साना हामजानाय तिनि रियांग ब्रु बार खायजां माने परे तिनि त्रिपुरा रकबो खायजाका बिनि परे तै कम्युनिटी फायफायानो तिनि मक फायानो निनि जमातिया फायानो देबुरमा फायानो कलय फायानो रांखल फायानो सब 19टा दफानो बांग्लादेशी नामै खिबिसिदि हायसे आबो हायकेनो नरक चिनि तिप्रासा बिसिङनो जुद्ध फनाङै रसिनाय हट फनाङै रसिनाय हायसे आबो हायके खायमाने न इमिजिएटली बन्द खायनियं थं हायाके ओ साउथनि सिमी ऑल त्रिपुरा सभा कत चलेनाय जों सिरिं तंगलागि बारो जुति जिनि साकाओ जुति आबो हायके कक सिलजागै तंगो हंका हंकाय जों बो खरकसाव हानि बोसा ओ हानि बोसा अंगै जोनो ताम बागै अपमान फुनुजा ताम बागै टारगेट फुनुजा आबुनि जवाब से जों नायो आबुनि जवाब जोनो आबुनि क्लियरिफाइड जोनो रुना नांनाय दांगो टीवी नि उनात जेकब देबबर्मा ते ओ जे सानाय खरकसा बुरै एंकर सेमोली जमातिया मंगै खरकसा जे एंकर गरक खरंनाय आबुनि जवाब जोनो रुना नांनाय हायसे Similarly, Tripura Motha MDC Devajit Tripura strongly condemned this claim made by the YouTube channel. He further urged the YouTube channel to publicly apologize to the public before any further action. The MDC also said if they claim that this viral video was made by AI and not purposely said, they will get strong reaction against it. Aske Dongor TV chini tiprasa bos hal tiprasa sengke ki tiprasaya deba Riang Bru ke tiprasaya deba tipra roket tiprasaya deba Chakma roket tiprasaya deba ingke tini Dongor TV ni je tam sengkom sameli jomatia bini khukte jeng nukha je Bru tipra Chakma borok naki tipra hawa mokol kai naitong put Indian citizen lanani bagai ba Indian citizen na payuni tam proman tung binioro je riang rok chini tipra rok Chakma rok tipra rajo phaiman binor tam proman tung obahai ke je misguide khlaiei chini tipra sabai tipra sana je walai rona naimani abo belai khena chaya जों दासिमबो सालायका जे Dongor TV नि chief editor फानंथुं बा जे दंनाय Dongor TV नि channel ni malik bo buskango phayei bo bini bulno gosi phaidi gai जों tipra sabai जों bono माफ खालायो माने किन्तु जदि तारपरबो जदि AI बा विभिन्न रकम कक साकांकाय बा केस खाइनाय रो हुंकांकाय प्रत्येकटा tipra सा चिनि tipra रक रियांग रक चिनि Chakma रक प्रत्येकटा बरक निनियरो कयटा एप्लिकेशन सगैनाय नङाबो साइमांलाक आबोनो ननो जों रिक्वेस्टलि बाबे साइ दंगो गोजान के साइ दंगो नोंबो एज ए tipra सांगै नों नायदि
tabok je nung obahe ke samani abono nung rosai nung kesang klaini ni je bulung mani slip of tongue mani abono nung rosawi nung nini channel nung salok di sin kuno apoti kre kintu sini tiprasa ongoi je tam na sini riang sini chakma tin tiprane por omahai akromon nung boddo khaidi ebong nung sikar khaidi je ongmani ongoi thangka abo map sandi engke jeng norono map khairunai. Similarly, Tripura Motha member Harendra Riyang, while speaking, condemned this incident. Chini Tripura ni kya Kaubro channel, Dongur TV channel, और Dongur TV channel ni anchor जे आगरतला मिल सिटी में तुमने बिनी क्या anchor चौका है। सबसे चुनवा नमक के बसे चीनी मुकुंग बारा बे बारा चुन Tripura सब Tripura सन इंसियो चुन स्टाउन तो खनाओ बिनी दो फाबे चुना बांग्लादेश इंडिया सारा Tripura चुखाना ini ke chini Tripura media se bru buso totha riang jati chakma and Tripura jati lono Bangladesh ni phaye chini India ni ong phaye bang ma ke bru ong phaye ni ne chuna je la chik mo mo abon to ye chini mostam khasa te kisu kon skawo chuno phe house Dongur TV ni je channel ban je page ho mo bo ini ni je news jebabe sakri te mo jebabe Jono hanya samo, bo AI base na mo se, bo chung kemi ay ba hoiti. Arami ang Dongur TV ni, the chief editor na ang Sancho, ang AI sa tongya, ang le Harendra Riyang. Ang na AI ra hinsong tongano, no to nini peso chalaw se, no sa tongke abono, chini ang pion donon je babu be kau salemon porke, bole AI se videos na mo hiye, abo jagawa brew by chakpa na ke bo tongha, Tripura no ke kat kere. Arami am Dongur TV ni je chief editor na Sancho nini diplomacy ma nini uklo ma to nong ma na politics kemi na diplomacy thongye chin Tripura sano divide and rule policy kheye chongbe chonok thala ya ke ni ma profit nong je sao chune Tripura san bausi ang Tripura san loge to ang thibuna Tripura san samutang thana himo ang ma no ni harwa nong je samutang mo nini koso chobono ado tini first time bono no haje no AI hi samo denini video bo mistake liu habo hoito ba denini anchor khenai bono samayo angkau sadin ani step of tang by mistakenly accidentally abo kau sadio abo sabi sara Tripura ni riang song ba broom song Tripura chakmana bukas namye denini page video viral khiye no nije chalaoye bole AI no ke bokino ke chini tinta jati no chono buddhos nam arami ang Sancho chini ang phion donon je beno kau salemone poro ang phion donon je sao je bini against sake Dongur TV ni against kau sake defamation case ni defamation case ke haksa masi broom song Tripura song chakmam song jokhon no question arise kara Tripura how really in khaye no bro to ne apni no sitto se green arami bodi ke nini mistake to bono ko selade chini mistake no bo chung ko selana Dongur TV ni chief editor na bar bono sao nini je kya bro bolong ya kre bolong mayo himba nongbo AI hinje bro no bukas namo nini full video cho download khelar mato no ya gua abono jeno time ko no abono order card khemo abo to chungsi abone chini public le je chini Tripura sar abone manela me tini debor ma riang jomatia monsom kaiping rupini chini sara Tripura joto 19 tribe chini 20 tribe Tripura saro joto ek tini chini sara Tripura chum bondo kheu Tripura san mai thene ba pando abon ni seno Dongur TV channel bekini anchor khep mai je bekini ti saus to nini odi ka Tripura sak mani mai the abon sadi Tripura sak mani karono tini lama maka so abon sadi nongle beke brubu sungriang chakma Tripura le Bangladesh ni phairo pongbai ni satmai ingero Tripura no main spot nung ma porichoy rin naimi mas phobes pono chono baler rin naimi arami bono ma masai nai chini Dongur TV ni chief editing na angkabo ese Tripura sang ya chompono no hamyo o Tripura sang ngmodei no chono matre ba yak sang sa request kiyo jodi bono withdraw khia inke numbo AI ki samobai amuna no ma sao amno ba AI hiwai so tongano bo chini NDC ba boto amphayong Dhananjay tongo ang tongo tini jang mahicharam tongo
chung kintu South Tripura ni AI nini moteo chung mo AI khene khedi kintu chung AI ya chung brok de ma to chung mo so dukho na mo jebodi ke kaung sa mo chung joto Tripura sam e sa to bode wa ke no khna mok no Bangladesh ni sarai और जिन रूपनी ने बांग्लादेश में सारी ने पड़ेगा माँ इतिहास थामने ने मित्र प्रावत एक ताल के बेनी बुसोंग बेनी तो फांसी चोनो बांग्लादेश हिम्मत बाय बुखाना वो तिनी किनों से चोनो तिपासा नो से बांग्लादेश इन खावी तुमसी. However, as of latest report, no defamation case is filed against Dhananjay Tripura and India against by this YouTube channel yet. Pure report, Chini Khora.